Barang kawatas kasajun amacin kacuncu. Villarispa ñawpaq kawsayninchista. Entrevistas con sabios de la comunidad. Kawarispa identidad cultural, costumbres, saberes ancestrales. Bien, kunanpas taripakunchis pichus kashan doña Teodora, pay kashan kay comunidad. San José, San Antonio de Toca. Chumata San José de Toca, no hay otra. San José. San José de Toca. Ajá. Ya chaymanta kanki. Ya chanta doña Teodora. Kay paqarimuypi munaykuman radio chaskipaq tal vez atisuman parlariyta, no? Imaynata unay kawsay kaq karqa. Una causa, pero hina carganco. Abuelitas ninchis son causa jorgan una wakinqa wakin tatamaman causanchis wakin abuelitas son causanchis chayman hinacha parlarikusunchis. Nuqapas abuelitawan kawsaq karqani, abuelitos niwan chaypiqa wakaswan ovejaswan nuqa kaq kani chay mamunaqchu kan escuelamanpas churakuyta. Warmiqa imapaqkunata nispa niskankuy kunanqa suqpiyku chaymanta qhari wawallata unayqa estudiachkanman nipunipas qhari wawatapas estudiachichkanku rikusqaymanqa. Ahina karqa unayqa llank'ana kaq Todos Santos ñawpaqta Todos Santospaqqa ñapas wayrawan pukllariq chayqa tukuyma carnavalpaqqa tukuyma kapuwaq karqaqa kunanqa kay hina estado kay estado chaqrapas imamantachu sufrinchis. Manaña runapas respetopas kanchu, no sé, chay sayk'uchinchis tata Diostapas no ve, chayninpicha rabiachinchis chayraykucha hina manaña parapas kanchu. Manaña unay costumbresta manañas munarinchikchu wakinqa arroz fideos callaña imapaqña nispacha ninchis kay llaqtapi trabajaqkunami ñuqaqa kay campopi trabajaqpaqa siempre faltan para tata Diosmanta yanapayta ñuqaqa chaywan chayta ñuqaqa yachakuni ahina unaymanpacha hasta kunanpis pachanpi mana nimayman riyta munanichu ñuqaqa. Ahina unay kawsayqa karqay. Ari, ahina karqa astawan unayqa pero como niwashanchis, kaypi doña Teodora unayqa astawan kay puquykunaswan kawsakuq kaq karqanku chantapis kay imachus puquq kay llaqtapi chaykunitaswan kunanqa niña anchata qhawarinchikchu kay imaynachus por ejemplo kay resuskунastapis kay ñapis cercamuspa kashan kay Viernes Santopaqpis wakirichikuqcha kaq kankichis doña Teodora una. Semanantin casi carnavalmantaqa casi killantinta ñuqaqa Luchinapi kaq kayku ruwariq kayku fiestasta. Ñuqapas ruwariq karqani iskay kutitachu imacha ruwarirqani tata San Pablo hina Santuykun karqa entonces chayman risariq kayku Ruspampawan kay San Josewan trupacharikuspa uqlla ñuqaqa karqayku Ruspampawanqa San Josewanqa mana waqchu karqayku kay Uchiladoman karitu kaqtinmi wawas ashkita kaqtinmi rak'ikuy karqa chayllamanta payna waqlla chani ñuqaqa uqlla karqayku kaypiqa Ruspampa San Jose uqlla karqayku. Ya, chantapis kay resus quechuapicha kaq karqa kunan chaypis kallashampunichu niñachu. Kashallampuni kaytaqa pero siempre munashayku wakinqa pero wakin manaña atinkuñachu ñuqaqa mayachaykuñachu ninku entonces chayna modopi asimirio trancanasqa hinalla kashayku pero manacha hinallapi kaykumanchu. Hasta centralidadpi parlajanku kananta costumbres unaymanta hina chaykunasta kasicha trupachakusaqku ñuqapish risasaqku mana hinallapaqa kayku kay sumanchu nispa nishayku wakinqa variachikunqacha reunioncitasta ruwaqtiyku. Hanqasqaykirayku ñuqa huchasapa wawaykirayku tukushun quywan tukuy almaywan llakikuni putikuni mayushniwan mayayaywan millay millay huchasniwan piñachisusqaymanta uchaymi runamantaqa warna
sami. Haría chay siempre cananta pone mananchis kay qipiwaña ayguna pero manañas caso ruwaspa hina waykuno kayota entonces que machurunitas munashaykupas kananta kaykuta pero pisi kaykukunan parejitas ch'ullaytas chayllaña kawsakuy kaysawansi mashkañachu kayku chayniytaqa manas atiyushaykuchu lutinata wakichikuyta pero wakichisaqku Wal wakichishqa chay lutrina ninki chay imitasqa wankichis risankichis takinkichis risayku nuqaqa chaypiqa risayku qhayshamanta chaypi fiestastapish ruwariyku lutrina fiesta ch'isilla mikhuna wayk'uriyku chay lutrinero sapichinakuyku hina kajakunan chaykunata chinkarichiyku ashka chinkaripu manaña ari ninkupuni ashka chinkari k'achito kaqninmi ramuspaqpis ari intirito tantakuq karqanku ninkunaqa niña nin chaykunata igual ñuqapis uyarini no kunan palmatapas mana qhichwayku palmamanpas riqkayku chay manaraq casados riqkan iskaymanta apamuq kanku palmatapas kunanri maqu kami munankuchu entonces manaña rinkuñachu hinapi mana palma kanchu nispa palma kanman palmarmanta qumuwaykumanqa nuqaqa mayoría apayanakuq listamanta yaykuqaykupuni kunanpis yaykumanpuni pero imama riqsinchik qasi mana kanchu imapish palmapish entonces wañunapaqpish palma faltakurqa kunanqa chari manaña palmapas faltakuñachu chay llaqtallamantaña hamun chay aya apaqpis no ve entonces chayniytaqa chaynash china chinkarichinayan palmamanta nuqayku wañuq kay palmamantapuni chumpita ruwaq kanku hina entonces kunanri manaña kanñachu chaypis chayniytash hina manaña chinkapushan tukuy no sé imapish parasaqku hinapicha wañuyta ripawasaqku carnavalpaq lakayatas kariq patanman pallarikamuq kani ñuqakuchun llank'aq kayku chaymanta carnavalpaqqa ñapas papa allakuq kunanqa imata kay hina estado papa trigo qhaway kay hina paramanta manapuni paranchu killañachu imatapas paranchu ari ch'akipacha manapuniña lomapi mal lluqsinman punichu hinacha kasaqku kay wata imawanchis ya doña Teodora pachi niku ñuqayku desde Radio Chasqui siempre munayku no imaynatachus kay kawsayninchis Radio Chasqui prestamanta ari ya doña Teodora entonces mayqa kasharqa apelliduyki Teodora Coronado no ya doña Teodora entonces pachi niku ñuqayku como Radio Chasqui chanta uyarimuspacha kasunqanku iskunachis tiyanku Prestupi y tal vez waq llaqtaspi kashankupuni tal vez munanki napaykuriyta wawasniykita o hermanitasniykita munaymanpuni chayta no napayariytaqa radiomanta chasquimantaqa tukuyninman lluqsiptinqa tukuy ladopi familiaqa hatun napaykuywan chayayman sobrinasniyman hermanasniyman hermanito lluqsito wawasniyman entero familia tukuy llaqtapi kanku tukuyniypi kanchis kunanqa mana uhawallapicha tiyarikunchik enteroman hatun napaykuy abrazo nuqamantaqa chay achun chay entero riqsisqasniyman todo amigas tukuy llaqtapi tukuy riqsisqayman tukuyman chayani hatun napaykuywan abrazowan chaylla gracias pachi doña Teodora pachi kunanqa atinki riyta kabrasniku kunaqa ripunkuña maytapas ganasunkuña maypiñachis Tumpasami, mujisakusami, yayakuni chunta, Brahmajiva Santa, Undasami, Brahma, Yawani kita, Ijasai kiraiku, Nyanggaris kai kita.